Danas je sa mnom Mario. Kupili smo Džumbus časopis. Platili smo ga samo, koliko? 30 kuna. 30 kuna, naslovnica, Rasta i Nika. Ovdje imamo gaming knjižicu i Nescafe. Vrijeme je da Tanel skuha Nescafe. Ajde, idem. Odi. Tako su ovi, Nika i Rasta. Evo ga Nescafe. Ali to nije ovaj. Ovo je dalje zatvoren. Fuck. Džumbus. Ajmo. It's time. Džumbus. Nescafe koji je skuhan. Knjižica Fortnite. Ko je igra? Čemu služi? Da, koji je još? Apex. I... Tipi triksi. And tricks. Jesi jedan super savjet za Victor i Royale. Trikovi nekakvi. Treba probati igrati. Šta će meni trikovi u igicama? Vodiči za nešto. Try hard. Glamasku je. Bože, šta je to? To je za neke gamere, ono. Evo, spremi si to u džep. Hvala. Gdje smo mi stali? Da vidimo mi tajne veze Nike i Raste. Čin čin. Čin čin. Ko se prvi naljutio, a koga pere ljubomora? Su mi ono stali, ajmo mi sad pogledat ove postere, da vidimo postere, hoćemo ih potrgati ili? Ne znam, to sam mi prije samo čupala. Ma da. Taran! Džumbus! Džumbus! A Džumbus je bio ovdje prije nego što smo počeli. Da. Ja sam mislio da ću biti šta. Šta je to je? Kakav je to poster? Kakvi su to posteri, šta je ovo? Dosekite. Evo šta dobijete. Džumbus poster. Nešto dobijete, ne znam šta je to. I Jay-Z. Ah kaj, pa ovo mogu i ja. Pa ovo ja mogu napraviti. Jay-Z. To poster. To je neki mali. Kaj to još postoji posteri, stari kad smo mi to lijepo pozidali. A dobijete i ovaj poster. Postoji sad u nekoj našoj doba nekih holograma onak poster. Da. Evo i ovo dobijete poster. Džumbus. Ko su ovi gitaristi? Ball. Ovo je Ball. A ovo je Billy. Ball i Billy. Billy, pa to je ženski Billy. Ja sam mislio da je muško Billy. Bili jesu, više nisu. I ovi gitaristi. Ovo fakat ko vradite izgleda i Apex. Vjerojatno ljudi znaju ko je. Fakat je ono. Vjerojatno ljudi znaju njih, mi nema A pojma. vjerovatno. Novi ovo. Jessica. Lazy. Lazy, Jessica, Ljena. A iza nas čeka Who? Halsey. Ninja Rat. Ksena, ej! To je, znaš, pa ljudi to ni ne znaju kaj je. Da se neko smije ko ti je to, I naravno tu je samo Petra. I Rasta. Nika. Tu je Roza, čoveče. To su neka malo pjesma, nešto. Aha, nova pjesma. Kaj je izubijane noge. Isuse Bože, daj me nema, pata, Isuse Bože. Who is that? Nemam pojma, ajmo dalje. Ovo će biti dobro jedino za potpalu, ono, preko zime. Ti ideš tamo. Koliko ti postera ima? Nemam pojma. Ovaj poster dobijate, vidite. Ti trgaš stranice, čak ono, ti nisi posteri. I ovog nekako, zato pola ljudi ne zna me. I ovoga. Kaj? Stari moj, da staviš nove naočale i kapu, gle, bradu isti.
Isti! Gle, isti! Stari moj! Ne moraš se stetovirat ono. Gušter. The Secret. Opet rasta Rasta. I tu su nekakvi, nemam pojma. To razrežete na pola rastu i onda imate 2%. Jel? E sad, je li ovo poster? Putovanja, što je to? Eto, više nije poster. Putovanja nekakva džumbus. A, viš, džumbus je bio na nekakvom putovanju. Zanimljivo. Vežite se, poliječom čovječ strnju cijelu zemlju obišli, 80 dana. Put oko svijeta. Vidimo horoskop! Wow, horoskop! Kaj je po horoskopu? Škorpion. Škorpija, ajde vidimo, Škorpija, šta piše Škorpija. Iako ste ovog proljeća bili neobično romantični, s ljetom će se ta faza završiti. Okay. Vraćate se na staro te ćete se voditi isključivo razumom. Iskoristit ćete svaku priliku za zabavu, dobro, a specijalnost će vam biti zavođenje iz zabave. Igre, mačke i miša nikad vam nisu bile na petije. Vi ćete naravno biti mačka. Super, kaj piše o meni? Šta ti? Bikonja. Crvena glava, daj pokaži da imaš crvena glava. Crvene sotona. Kaže, i za vas je zaista napeto i užurbano razdoblje. Jeste. Nanizili ste mnogo uspjeha? Nisam. I ne mislite u tome stati, da, može. To je odlična vijest, ali vama je zaista potreban odmor. Pa bio sam na odmoru. Nemojte se odupirati svemu što ljeto donosi. Napravite mjesta i za opuštanje i živanje u ljetnim radostima. Najbolje ćete se slagati sa ribama i škorpionima. To je to. Stari moj, svidio, Nisam riba, ali sam škorpione. Pod 4. Kad si na YouTube-u, kakva videa najviše gledaš? Beauty tutoriale i make-up videa? Pod B. Na YouTube-u gledam stvarno sve, a super mi je što su... Opet je ovaj... Što uz brzi internet i kraći i duži formati super izgledaju i mogu ih gledati u HD-u. I pod C. Najviše pratim gaming streamove i drago mi je što je internet u Hrvatskoj dovoljno brz da ih mogu odgledati od početka do kraja. Pod D. Gledam sve živo na YouTube-u, ali sa sporim internetom koji ništa ne valja u Hrvatskoj. Sad vidimo ovo. Koje ti je najdraže internet lice? Pod A. Samo Petra mi je uzor. Pod B. Volim The Secreta i Rastu. Pod C. Pav daj pjaj mi je super. Pod D. Tanel. Kako da ne. Ajmo sad. 6. Zašto misliš da je internet jedna od boljih stvari koja ti se dogodila? Pod A. Mogu se povezati s kim god želim u bilo kojem trenutku, razmjenjivati fotke i biti u toku sa svim najnovim događajima. Pod B. Mogu učiti online uz edukativna videa i na YouTube-u, a ujedno se ovdje mogu i super zabavljati. I pod C. To što je internet u Hrvatskoj neograničen je super, jer svaku minutu mogu pronaći informaciju koju trebam, googlati gdje idem i kako da ondje dođem i nikad se više ne mogu nigdje izgubiti. Pod A. Mogu se povezati... Makar se ne sjeća više odgovora pod A, ali ćemo reći pod A. Evo ga, završili smo sa čitanjem Džumbus časopisa. Ne znam da li vam se svidio, meni je ok, nije loše, znači dobijete puno i postera, križaljki, sve imate nešto o youtuberima, ovim novima i ono... Ovo vam nisam pokazao, Denis. Milka čokolada. Denis, ja imam deku Milku. Si vidio? Ako hoćeš, pošaljem ti je, stoji tu, skuplja prašinu, opraću je, stavit ću je u kutiju i oversi s HP Express ili šta god hoćeš, ja ti pošaljem, samo daj adresu.
Hvala što ste gledali ovaj video, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i vidimo se uskoro opet. Sa mnom je bio Mario, a sa mnom je bio... Tanel. Did it,